Pa smo ljudi došli u novu epizodu ljudi. Danas ćemo snimati... Što? Danas ćemo snimati Stumble Guys opet. Ejte. Stumble Guys. Idemo malo igrat sa skeletom. Ne smijemo da taknemo. Čekaj, nemam pojma šta je pričam, nemojte me. To je ozbiljno. Zašto ako vam Gricko znači čuti. Tako da, idemo prvo. Ajde, Rudolf Gricko, možeš ti to. Ajde, Rudolf Gricko. Idemo, Rudolf Gricko zna ovo igrat. Unuvi me! I ste vidjeli kako me gubilo? Dajte, brate. Sad ćemo vjerojatno live snimat. Slijedite live. Danas sam nekoliko sati. Sad ćemo igrati Stumble Guys da im koliko na sud. Evo, da igrate sramno, da. Ćete samo pa ćete imati proskulipu, tako je. Da, ljudi igrat ćete zajedno sa mnom, tako je. Biće dobro, biće zabavno s nama. Bit ćemo na live-u, jedno ćemo zajedno. Mogu misliti kako će nam biti dobro, tako je. Ako nemam pojma. Trebam se Rudolf Gricko. Ne mogu Rudolf Gricko. Nemam pojma zašto. Ne znam. Vjerojatno ću skužiti. Moram imati minimalno 12 slova. Ne. Upa! A daj, kugla me. Ajmo zajedno da igramo na live. Ćemo zajedno igrati pa ćemo osvojiti prvo. Zajedno. Joj, kako sam se... Opa. Koristit ću aplikaciju zato što tamo nosimo live, ne brinite. Jaj, bilo je blizu. Ili tako, bilo je blizu. Šta? Idemo play. Ne reklama, ne. Niste fair sa reklama, evo ga, idemo. Idemo po broj 2, idemo. Rudolf Gricko zna igrati, da? Rudolf Gricko, zato što se zove ista mapa. Ovo je zanimljivo, nije zanimljivo. Mama je tako. Vidi mačke. Pa ne smijem ja tamo gdje su puno ljudi, dojte tu. Pa ja jedan astronaut. Znači pobaram Čičkoro viditane, pa znam Rudolf Gricko da igra, zna Rudolf Gricko da igra, tako je, znam. Znači znamo da igramo, jer oni ovdje se koja to se radi. Sada ću vam pokazati kako da snimite, kako da igrate. Snimite, to će biti jako zabavno. Tako. Gledaj kako su neko... Gledaj mene. Deb. Probajte da ima vas negdje. Jer do sada vas nisam vidio. Možda ste vi u mom videu, ko zna. Tako da se provjerite se da ima u mojim videima u jednom videu. Da li ste vi bili i da vi znate i vi znate da ste u mom videu. Tako. Kako su ljudi ispred mene? Idemo. Ajde, Rudolf Gricko, ajde. Tu!
Oči. Neću. Joj, kako me udario. Jao, kako me. Joj, sad ja to nutim. Ali nemam. Joj, da imam kopačku na, isto budem radio. Pa, klizu opivam. Stalno. Nemam. Šta ću se, nemam. Jako. Honey drop. Ja ću ovdje dosta. Gledajte kako. Znači ovdje uvijek idite. Jer ćete ostati. Tu niko ne ide. Vidio oni? Mnogo pomoći. Idite ako neko. Ja se zezam. Idem mnogo. Znači uvijek. Joj. Smetajte ljudima. Kako vidite? Joj, zapamtit ću ti ovaj. Joj, Bože. Zapamtit ću ti ovo. Snimi kako mi lava udario. Idemo na treću partiju. Treća sreća. Tako je. Treća sreća. Moramo. Opet ovo, nema veze, ja znam igrat, pa dobro. Oj, nećemo još postati zeleni u onoj farbi, joj. Čekaj. Joj, ste vidjeli? Samo sam pao. Ljudi, usro sam se u svoje gače. Ja se ne zezam. Nemojte, molim. Ne, pao sam, ne. Nije to, u Gritsku se ne da. Krasa. Vidite kako sve to napamet zna. Vidite. Joj, ovog je udarilo. Trebamo se paziti ove dane, ljudi. Još ko ćemo snimati live, tako da svi dođete na live i da zajedno igramo. Idemo. Kvalificirat ćemo se, to je sigurno. Što vidjeli? Sam ja jedini čorav ovdje. Pa idemo kroz sredinu. Gledajte kako morate. Ja tako radim, ne morate vidjeti. Gledajte. Gledajte ako čekate. Gledajte. Da sam se već kako. Zadnji. Gledajte tamo skela što ono gledajte. Ovdje, ljudi, moje. Kako ljudi ne uspiju? To mi jedino. I zadnja runda. Dobro, ajde. Ali sigurno neće. To... Jer imamo 20 peš. Da, još mogu. Gurnuo, što znači? Ne znači ništa. Znači samo da sam zadnji. Jaj, pa dajte, brate.
Ma dai, siamo persone naprijed. No, to bi bilo to za ovu epizodu. Pa i ljudi.